ceir chód, ceir chuig agus action an scoch an na himróí cumnú le scoil is fearr sa tír ó bhíon uair go seintir. Anocht GAA2024. Ní hepan riamh ar an gréibh pelle fethe ardú manama hart. Action ó chuair is éilean ar hen an bhí agus círí an amíocht agus an dáran sa tóir rát a gréibh na héireann. Sa bháin tug an Roscománas tíróna gur a chéile. I gréibh in uair lein ha mion uair Longford ar eistir do chreite agus níl bóta ar imróí ógáth lí a riamh. I gúige alle ha fórna nua tagachn cain tein ard bacchus dún an gáil na míocht a dún óis. Agus an tarna bliana sa chéile tein an luagus áth lí an amíocht a chréibh lein. I gúirsí máníocht a bhí parcí chuomh glúscan ar thug carcaigh aigear limnach. Sa chréibh faoi fethe chuig tibardarnach san chlár na míocht áit a bheith ceannis na mún. Cén tófar na báithí le ceannis a gúige lein ar thugan imróí fethe áth lí aigear Loch Garman. Thug Adam Screeney sár heispáin sa bhuaigh le híbhálaí. I gúige mún van minóí an chlár áit amach le ceannis na mún. Shannon an míocht sa chréibh tíide cearn ar a thug galabhagus muoáig gur a chéile gréibh chonacht agus go áth líogus an bhí an míocht le ceannis lein. Agus action ó iargheisceart na tír sa leród lába. Is beagdach an cainge ha déanta círí a mbealtaí le ceannis pelle fethe na héireann le blianta beag an os. Ní lé ceannis riste có ó bhód rééis siar a cháblas a hocht. Is sin ráta ha an bhíag frach ó 93 nuair a bhódar an 10 ó amháin in na stairé. Cuchco a bheith clóra lé ceannis fethe na héireann éargúir ar frisint a fethe cethir. Bhí brion tires ag é dámach ceart in nuair le éile don chlé le ceannis. Nis Cillian Smith an trosa a dul chun cín agus Kennedy á leanúin sin. An mún le cosint a réasún ta town an sannach an council tóca get John O'Regan éireach a hólacht. An trosa an clíhanna leach a bwyti go díolig a stack an ainiún góla bheith fachtaige ó Charlie O'Connor. Círí teachtanis agus annach rotar seo ómansa a có socrú síos agus an countin aige Daniel Kirby seolta go crín. Jack Kinlock. Trasta go dtí Cillian Smith. Gimach leis bra studéirthe agus tá an ruthar fós a túl aige agus a sé gafa thar bheirt chosantóir go neafaiseach agus stechan saonis go dtíon bhearmór a stigad bhfuil féint a fachtain sa tá go dain agin má tosaí Jamie Murphy. John O'Regan a fnacht le Crowley rud a hágan breist báise go diggin. Nis Luke Crowley túir sé dúláán a dúrig fé John O'Regan ar a chetóig agus tá siad sásta stáile meistig faras bar háfeint is ige círí. Ja, na frint ó Luke Crowley cehar de thusa he hirí nis treis scóráil. Isteach leis an bhearú lá parcis néisteach nis tá Crowley taobh amháin an dá Crowley seo chun in trasta go dtí Luke an sa agus tá féinte fachtaí a siúd. Clas círí sa bhil trachtach de taobhning is tá ceann cailtecha. Ceann cailtecha agus stálam hénig. Just dardig sé cheannig an second dernach. Clúthe le cheanna sé le an dát a techt nuair a bheith deireadh dianta an sagan Roscomáin agus tíróin Ryan McConnell an Northern son le Charlie O'Connor anna cheann bútaige ábhar spáis leis ach tá sé sásta leanna féinte ní bheith más ó séar ó hastamátá. Ja, Paddy Lane take isteach de chéiríomh rion fearmhís leis na minúr gan dát an irig agus brab atá scór a bháda. Nis tréifse anna chinúnach. Chéad aniu mo díag le dul go ceann scríbe. Diatach ón breise a bheith ná an fóstúin. Tomás Kennedy nis. Rahí clíhánach leis agus an pastach an saige chu fada le Paddy Lane agus tá bharcfach aige seoid ar chósaí láthirach bán buil. Luke Crowley and t-aicsean an tosig tá sé leistigh de Liam Kelly. Darragh O'Connor an council os ciún Seán ó héiristeach agus tá sé fachtaige Tomás Kennedy a fuair an cúna lá dearnach an a hábháil aige Oisin McDermott. Sa bháil den sco. Sundach réit ar fad ó McDermott ach seans fósa círí. Crowley a dolisteach bhfuil an council cruir fór aige tá go dain. Ach bhí an báideoir dul tro bháin chuig an féil trasna a chuirpan san sár hábháil. Fachtar naisiansa ag an McQueenie nis farsin tá siad gafa leistigh an dornbéidir chun an cúlí nach láró agus tucar nas ón cúile. Til der ásige Tansley
Liach will say Shelley Gale Connors a hook Kiri na Costa Leo and Son. Ach Shahen Shantavi and Sunday game couldn't enemy McQueenie stole him. Leroy the Prabber team from the heart. Cadavi Tensley the end of them both the son. Agus tá Kiri Carla the Canish the hair and free fehe Derry here. Ach Kurdach Green Dean to Dienach and Sunday it. Chun taction of. Le troch blian nos ha Rafa is treis be mar knaaf rimme for na boeg getirón. An I rocht op bonslach ont gelle hart of henam lene. When I rocht the Ruskman te canish pellefe ergrid efficient. Di Kuana flarte als Mark Hart a bar prep ni Kings Band dat le like canish. Ag Shahoon Senan Lam. Chaid an a chaid bwydstach a Joe McGinn. Ja, iachar am cwsiach na McGinn desher faide. Iachar sin! Mar hús! O McGinley orchar istach sa chwine. Sin special machas a machan sin a chwan. Nuair a acan tú an pásig agus Jack mohian tú an daintir agus span go bheci tú seorbéis. Pásaid agus Jack ó Senan Lam dá. Tá neart le Johnny go fáil aige. Ach tiontin sias Jack as a mach leithreach agus sin díragus Jack san aingag anna críoch ar fad. Chaidig Daly, Bucca a draw Rafferty and the Chanara a share Buggeroig Spórt Uskata an Nimmert on the Roche agus Anna Flach the Dinter and Wushacht son the Slayer and Bart Trainola. Agus ha Barnella Aimshe cut agus with Karish Gate to begin need agus ha Chefos er no see she Joey Clark Buggerstach Dasher Voide agus on Boide Fragra Conor O'Neill. Sin anna críoch ar fád díreach tríd an lear agus be díama an dóin ar Roscomáin ar rís. Ní roir hiróin íon rud a ahrún sin. Hui siad díreach tríd an lear agus nuair a crídi sé isteach láha ever an níon sin Conor O'Neill críicní sé go slachbar. Chláinní sé ar an talú é isteach sa cuine níor thug sé éon seans don cúilbeire Sean Allen agus tús ionteach don cluiche seo tíró. Caid buit an ash going Macalone. Agus in Norris Rest Shahuin Gary Shahuin O'Hare Hopween to get past Loive and Nashki O'Hare and Boyd I'm sure sore Ho Immer O'Heroin. Well, sin Emmer's dá Christa a rís an far sin never a cuig sé O'Hare like it's luclasí den Skyhe agus nuair a bhrisin sé tríd a le seo anna cluiste ó Owen McElhone an pass sin a thugann sé an híana dó a ráis le Rory McCullough agus creating sé go slachfris an engach a rís deile. Call love an áir to get a chu Derek Calnar Bulstach fight ag Ryan Cassin sé timppel ní chridime ha Boyd I'm sure Conor Ryan. Sin scored an Sky ach fan go bheici tú an pass is Jack Shaw. Bhí sé fáineach danches Jack ar imman na Carnoga Cuan. Hílmuid na rógras go maina gáil áitir bí ach fan go bheici tú an pass ionteach as Jack pitchin sé díreach an a láha go leor le Johnny aige agus creating sé go hionteach ar fad an sin. Shahuin Caunella O'Donnell agus McGinley amach an áide McGinley a roiiste in ré cheachtigation of wacha in North Haverstick Shahuin O'Donnell hen loch Fearr Trasna Bide fighte ag Nugent Love an áide agus an clúig Cailúra A rís deile like na scorní fight ag McGinley in St Clair Shaw bhí siad milch na maiid go Harry an Cruisin ach an bheiceann tú an dóid an winning sé na líthirtí céga sin specialta maithas amach bhí an pass curthas Jack go hard near ach tríd na láha agus an sin lena cetóg like ní ró mór an de spás aige. Agus idir fad the Bucca ag seo mar bhí tíróin na rahandar chuincín a fé bliana hen nach dimróí Bucca beach raimar an na brístí garíach ar sin mar chríoch ó McElhone cho fáinach éfachtach snasta leis a gríoch. Sin cool den ciad Skyho McElhone a rís an líthroid bunches in air ag an tíbheld an farc ag O'Hare bris siad amach le luas dá chreis an sin ach an pass curthas Jack ag a kick pass aber céag a meidir an sin. Agus hanadóg Derek Sheita ag an réitóir Jonathan Hines ó liamnach agus siad tíróin
go meg le fearr an tachan se chuin. Deireadh me nóir Longford Crave line hrishin le déanaí an chéadúir dómh a géan levéil in naim níana nos. Cha Conor Martin súil an gceann seo nuair thugtar aigear an luúd le ceannis fan nóir line Electric Ireland. Scíú leis me féidir teanta go maiige thug gramú teachtas teag go leid níirí sin agus Conor docharí ará ní bhí tú an dearna dé seach torthaí an lean tosaí leis agus Andrew O'Reilly bhfuil cosclé aige bhfuil cetóg aige seo iireachta se leis cetóg seoltas de hagan agus an scór an far beg chuig Jake an sin James Hagan fáite aige chontúas te Giri Dinne eile glúbú hart a ganis Maguire Frieds Larda Parker Tom Maguire agus an conseo churthas te an trasnan hiag Tom Maguire Marsh Sholta Moss Bosanish Mark Cooney agus de Hagan is tí hantosia Hagan agus na lawa churtha leis agus Jesh Hella Bencher fáinne cúlach na lawa churtha leis O'Donnell leis níl seo ar an cetóg churthas te haige an conseo Sholtas te agus an conseo Crin agus Haran trasnan ó Cian O'Donnell haníad a chur ar có scór an jig leis an gasca Janu den darna thuair an seo O'Donnell leis an iireach ar an cetóg churthas te haige bhfuil na cosa leis Tá Jared an muir agus é churthas te tá Jared le fécanna agus a melda chuil bulan sé an cúile agus an réitear gohfuil se sin seata agus an adag Jerry séte an réitear ceilúr a dách réis den seo tá chundaí Longford Tháinig Champini line na bliana sicata áit lí a chu hén san nómtí dearnacha le cail deireadh lí chun clé ceannis fan nóir line hrishin de rístim líana. Carp bombernach a chasúil an gceann seo. Doch McGee Spórt cruthaí ó hain túir se faoi bud sí sin taiiste as sin scór glóte bhí mar rá nó nach se tusú go dúchar se teach thosa se agus sé sin chéad scór amsú go bhlá lia na Luke Marinis túir se sin fí postaí agus a croigh go hain an scór fad agus a Kildare Ashton Keane Because Kim Tokyo an pass screen. This chance Kildare fáilte an dechuí láir Coolan. Coolan to Kelly. Fearr high. He báilte Ronan Kelly go hard. A ha croithie ag an tunnelí to tuiciiste. Finn Kennedy. Tíbiste. Hugh O'Neill. Cuirtú Coolan trips a Brockley O'Chaco. Tá Coolaco. Agus Cool fáilte Brockley hí tasla go dótú. Agus béid a hola clufa se hart fós. Cian McEvitt, he fáilte ag Brockley a seanta húil dár ceanna seo Brockley na cúil amsú a sí Spórt is a goal ag sé de bhead an tuladé agus a ráthúil fáilte ag Brockley a brabna sún botún dianta ag fearr Kildare ceann sé biste agus bisteach ag fearr Brockley a tá seanta tre Kildare chur a chó scór a sí ard ag Paddy Ryan a sí Haran Tesnon ag Paddy Ryan Hugh O'Neill to the Hugh O'Neill accused of Brogue Hugh O'Neill go hall on your fault Marodi a bhfuil séis clufish a rota go bhlá clia ceann sé bult agus tá léad go chlufa beile a geilere rá ar an iontar ar fád be Kildare críomhiste Díogar níl cá fórna ardbachas dúna ngála de le bheos. Ní bháin gur bhainidir ardú céimach gur an a héin sa sre ach bhainidir átamach ag lé ceannis ala leis. Bhí coolínas barála dún ngáil nuair chlíidir ardbachas chlé ceanna strathe agus chuidir deir le bútóirí na bliana scata deireadh agus bútóirí FFDó Tyrone Raisan. An aireocht le hardbachas dopa chuir le ruair Jim McGuinness ar a darna íireacht. Mac darmach donacha a ham an trátrachta. Chat go tréan atáis, Rin O'Neill amach. So the Rory Grogan a caihan na kitfa go leis an íireacht, bute go háling ag Grogan. Tá siad chorm an darúir. Áling ar fad. Mar bheit hasúil, tacticí an teag, Jean chosint, plúid chosint, ach é spéisiúil mar sin héin, sin an lán tosach, o sin Gallen, gasig sí sin isteach sin an scór go Joe ag Gallen. Mo góla nach ra seantagur gur se brútamach. Shelf ag Ardwacha, just go dul ar bhrihansaí. Darna a Lido. Conor Turbot. Turbot a Gira Elu. Tá sé sin dénta go bhfuil. Tá sé gar isteachnis bhfuil sé an andan i chitóg. Tá go Devon. Éfotach an sinna Conor Turbot. Dúna ngála goil trasta ríis.
Tadar Morgan, Tamsha Coolin, Jess Tamlahan. She fought again. Darrow Boyle and Ish can more meet a cord. The Darrow Boyle can green. A Darrow Boyle. She'd Cormorish, ni Feder just got on a Kayla's Castle. Conor Turbert attacked to Rishinish. Turbert to Beganin Sportiga, to Beganin Amega, August to Coolin Elige. Ordwacha, the 3 scoring Ye Kayla in the Rash Cud Keen. Griff Never Dassiga. She the Chachtarish. Arla Parker Ben Creeley. Creeley to Ilin Gehrig. A Welsh and Irit Vishnu Ben Creeley. Irit Alling Ben Creeley. Curtis Jacharish and Sugar Set. Jackarin Spórt all. To Tassin O'Donnell. Shane O'Donnell. Oshin Gallen Nish. Oshin Gallen for Jack All in his low tog. Gallen. An old form at Jaw. Nor Henry Leroy in a row. Nirok Lahak and Digger. Balorsen. Hurling the Arthur Nish Egg Ardwacha, which is the non down to the right. Cantrim Butchegg. Connaty. August Hoshi Butchegg hauling again. Which I show Sloan on the Connolly. Scoring a goal test Alvahanish. Mishna Horko Barish the Shane O'Donnell. Shane O'Donnell to she Bulger to Gush again. August Hoshi Butchegg Hallianta. Niall O'Donnell to be on. Malishgale. Waka Chachtarish is in Forest Barshin Gusri Holy Naka. Stefan Campbell is shot in his Prabal Chandler Ruth. She forced again on over Gentigo Chanan. Kriya Hordish and over one of goal. And Yarton Chen is in skill deireadh Tiva Tiv. And then you're going to wild and shot Mart. It's Belgatot I done the forward and Forest Vision go Holin. The guard Wacha Filoher. Doing all around Sirish. So the Jason McGee for our park August Jason McGee. Sturha. Idr and the Hole. Barneslow Atra. Old Hybnik. So the Paddy McBurty. To Paddy took a shot. They done it all. Shanan fall. Popped in the foreigner. From Joe Hampton took it. Is that Hittok shouldn't have thought there's an action here in a Harna Blinta. Ardwacha Chachtarish. Charlie Oak Burns. From Chancing Nugent. Obviously Butcher again. Nugent her a Traston. Ristella. Tashi Limi Keen. Now Brescia been scoring the lower and shot. Padder Morgan, August Padder Morgan, August Caroling Ellen and the Kittok for Jacan. Sigade last shots of Gulchin, Nish, and on Brescia. Gob Gob on 9 a kick in the Herikis, Muffy, my heard walking on again. Shanir to Gushin O'Neill, Canmore Meal to guard, Colin to get Gushin O'Neill. Ardwacha Arash Contossa in the Rwanel. Con Brew, Erna Connolly, Hamorich, Shode, Oran Darty, Lish a Goose, Oran Darty, Lish a Gitog, Oran Darty, Lish a Golin. Alling her fod. August is Costul Gomay. Canado Gernok Shete Martian Bay kicking Erika. Malane, one is door. The kick in Erika, showing Kate chance of Kieran Thompson. Oh, bought it again. Shane McPart underneath. Coram, head in. Aaron Doherty. On kick. Back on me, or a goal bar evader. Oshin Connaty. Dodo. Michael Langan. Farlor Porca. Ah, Nieta. Conor Turbot and ish. Agazi Sturish Daga hauling again. Got kick Eric's goal, kept for Jason McGee. On shot to can.
Ed Nugent inish. Go hurling ag Nugent. Dar a buil inish, agus teisige doing all the Cork Keen that is indentige. Don Brewer Tyrone Kelly, Kashi showed the shach. Agus Toshi Corishach. Duggan me or a goal bar a reach, that's our bullet Shane. So the Aaron Doherty. Shea Coig. Shane McPartland. Sawa to a goal bar. Cravola Butza ag Donegal. Ligan Lewisdach ar átlia le canis lein blian scata ach ní rair los stop a chur le champagne na héirn. Le banistóir nu Ernst George Ger Brennan din le hana nach beag ar átlia an airóta dul cénis fu dem líana. Ní háidir slán a hamon trátrachta. Asmag di Kieran Downey agus score maithe siúd don Lou beiste Kiri til score na mar sin. Gur dé bheile lí anamha Brian Fenton. Sin dé bheile Lou teachtar éisian Canson ag Tommy Dernan score maithe siúd. Dul score scoran sa seansile ag an Lou an Canson ag taiste le Conor Grimes cad é mar score. Desi Farley teachtarí seansan ag Brian Fenton agus tá crinnes golóir tosa clia comá óna. Lou Mas score alta chéad le agus score maithe ag Conor Grimes cúpla iarach mas chéad le aige. Cléhad níos congrí nómar cheapan mar béidir deisina sé Kieran Kilkenny taihínam líonta go siúd. Le Bruin tar cosintóirí líon canta slána trí beidir go oscailtí an deise an Lou an canta isteach sa líon tána Kieran Lennon score maithe don Lou. Fragrannis ar dé bheile ag gátha clia Con O'Callaghan hastig sé sin nuha. Score maithe son a ríis de teachtasteach ó Tom Lehéif agus dígarníag clia ag fiosú oscailtí ríis an son deise Con O'Callaghan sorcúil ag gátha clia ag stad cinúnach. Ar dé bheile Fragra ag an Lou agus tán ceann sin imethe ag Craig Lennon ach ródhéanach lábhanúcht a ríis ceir ceann déag de craobh gas a chéile gátha clia in an aidig gona dódóig. Fós de tacht, réalta máíochta ó gach ísgrúp in amíochta go múnagus lein, amíocht géir sa craobh TG Cahar agus action ó iríoisceart na tír sa leród lába. Fannig í ling. Le seansa bháin fágcha a bachtas craobhach má beo an airót le curcaigh na champagní limnach a bhí sa tóir ar a gúige craobh máíocht as a chéile chlí, má darmach donacha a hamon trátrachta. Tá sé corca, má chailí siad an seo, tá deireadh a gríomh na mún, dar bhíon ní chéile, i gur léir ebrúmach an sin. Fáte reistin sin agus choráin si go Darren Fitzgibbon. Tá sé seo go má cá bhfuil cúlaíon rasúra má anse seans, tá seans ag Darren Fitzgibbon agus tá a shéad scór aige. Níor dáir go leisteach. Bristol Street and Gentleman Potchet, Nishik Shane Barrett, Shamar Raggerty, Harnedy, chance of Harnedy, Cole, Seamus Harnedy, Kate Cole, Leroy Dada, Jackarty, Limnox and Air, Kate Retchache, and pass go to Harnedy of the bot again. Bristol Street's got Hallion to Jenny Hayes, Harnedy, it's an odd cart, Cree Hauling. Nicky Quaid. Mach Tishan British Shees and Chin, talk Corka Dena Gamar, or net Leroy Dishop, Fitzgibbon Rish, Trasser Skippy, Horgan and Chatamach. Tasha Gira Elo Chin, Barry Nash, Tasha Horgan, Hargolan, Shin Cooling, Glochek, Patrick Horgan. Kate Canon Emmert. Jackartig Limnoch. Jackson Garnell, Dan Morrissey, Glanamach. Kyle Hayes Raigo. Fosaka, Hayes attack to reach goal and Fotigach Farmore Laudra Hayes on rower. Again Lacholir Clay. As she force again. A pass transfer to Sheamus Flanagan Lebrano, Flanagan Ord. Flanagan a score a Laksha. Kyle Hayes a Chrohan scoreshin. Scoop Macharish. Jachtan Chin. Canish Listach.
Son Luther Crowan, Jack Ortega was on Casa Shaw, so the Brian Hayes, that chance the Brian Hayes, better Cole. Who got, on towel, take Nicky Quaid. On towel, good Joey Quaid. Fi chance glory, Corker and Darracul. Rinna Nash come on, Cork come on, sides. Chin Quaid, saw it, mirrors. She is Declan Hannon, tries to go Dan Morrissey, Bailam noch Feidach, Carl O'Neill. Shago Willow Donoghue, Canny Shell Traster, go Seamus Flanagan to Deireadh, Chota She Fuzz, O'Demi Callan, Aileen Fearr, Flanagan, which out Dort free score. Shin on scoreboard is far to Feckhagen and Chop Fos, and yo. Feach an Illinviege. Fos Fish am Munionach, August Crean Rohan. Ma Garrett Sean O'Donoghue. Donoghue gave Woollet has ní sin búlteach maithe tá sí fáte Garan Gillán. Tá seanta seoig limnach beidir Chela Fósa Gillán. Gillán fecinn sé Seamus Flanagan Gordú. Flanagan bó! Ach bruntan is a bhí an sin ó Chotsandor Chorca Sean O'Donoghue. Troch fast trasna. Cearhamach an Gillán. Lanchesteach. Chudí sé gur Flanagan sa náit. Níos fearach ferchadar in a Flanagan. Deireadh on Buckamachanish. Tá sí fáte Harnedy on it, Harnedy go Shane Barrett. Shanta Cole Barrett! Cole! Deireadh, Shaska second. Price Cole Limney. Tá Daracan fáte Corca. Shane Barrett and Tomshaw. Nish Croha Barrett can Harnedy. Agdanish Croha Harnedy can Barrett. Shin Co Immert. On Immert. Exemas Harnedy Chin. Sheikh Colin Atra, Leroy Dorderton, Fata Harborichin, Tom Morrissey, Tom Paslovish, Daxalor, Cian Lynch-Rish, Fata Cian, Goshevis Flanagan, Shelf Coltiga will with Luatato, Winter Corca, Tashi Fosik Flanagan, or Douglas Flanagan, her Traston. Now Flanagan and Givers come on. Aston Parker. Watching Shane Barrett for Eastwell, Neil, Declan Hannon gives that to Colty, Declan Hannon, Fotty, Capburger, Fata Tevion, Fotty Alan Conley, Branner's Brook, Alan Conley Fern goal, Tashanan, Colin all come on. Colin is in the fornia, Makaji, O'Donoghue. Jack Ortega, John, she called to go O'Donoghue, Tashi Fotty Rash, Garrod Hegarty, Flanagan, Darracul, Flanagan. Ach a ríist Bruntanas ó Chorca. Puckamach Gar Shelf Colta an Oberg Hegarty is going to broch or on pass by the Maga Flanagan near a Shanston Rost a goal bar. General Burns, Neil Colin is in the forna. Camera order to Manos. Garhamach and Chin. Niall O'Leary. Up Downey Chatterish, Downey Gimmert, her Bormer Nachuli Lor. Corca Chatterish. Pascal Regadara, Fitzgibbon, Portis and Lucia Hanahan. Fitzgibbon, Acosta Hart, Guru Grieber, come on, Fitzgibbon, the Hallie Dara Traston. Oh, Farrell Lurka, Gimmert, her Boricha. Nero Dort, and she Harris to Lug. But Rush is Hegarty tries to Flanagan, Flanagan on trio Cole, Scoralja, Seamus Flanagan, Crohia, Rish, Garrod Hegarty. The Flanagan Fokker, Lord, Le Clifford Agon, Nuas, Ton Fragra Tuckige to John Kylino, Tossame Wajomach. Doch Retzer Goal, Limnoch Emichan Keen and Chop. So she's a chat to Machanish, Keen Lynch, right? Can more meet to go the Carlo O'Neill, Shender, Bin Rudidol Lat. And it's from Hies. And Shell of Coach in the market to Shane Kingston. For Shane Canamu, Tamlin O'Hen, Neil Kanchan Kuramuiga. Score Jassic Shane Kingston. Cool at reached. That's had Dakar Brandon Shaw. General Burns.
Cork a gear chat to Mahas while in Shell of Colsa. For a Ryan Chen. Over Wahag English. So the Aidan O'Connor, Gus's and goalie. Stop! Scored! Ian took her fod. Ian took Aidan O'Connor. Shane Kingston attacked the Reach. Tasha Tajelo Cahan O'Neill on rower at Kingston. Kingston Hartleg and Drummer Burns. Kingston Gareth Jack. Tasha Darngi Shearer Kyle Hayes and ish. Kingston pucks here up by Jugamacht Nis Bonashin. And my puck Erika. Puck Erika Brunthor Corka. Court the Kyle Hayes. Margo Harrington was far V. A Denver goal. On rower Joe at Kingston. Chen. Kyle Hayes and Osa. Puck Erika Marshin. Chance at Patrick Horgan. Corca a chur a rash chun Kane to the puck. Borta! Corca chun Kane a reached. Chach the near Miroltach. Ag na Buckley Cushley. Near a chance. Ag Nicky Quaid. Puck show which can throw for score. Neil Bullcheck and Ishel she's a thief. Toshi in a lucky Brian Hayes again Elo Dan Morrissey. Hayes Ord. Hayes Arataston. Peter Gobine. Agsanado Yernok Sheta. Neil Daryl Corkavos. Bua Dromatul Iantach Aka and Joe. Nav clí go dtí seo an aireocht le fearn cumasach fé fethe Tiberdáin le Brendan Cummins ar an stúr áta hiile le cenis fé fé na mún ó níos.com nó an gurchan clár Dublin a rúthair. Bhí Brian Tyres agus Seamus Kennedy in nóir le éad an chlé seo. Agus iad a garaisteach a réistin sa, agus ceann eile ó nimir te trosa, Corbin seachanta go háling ar fadige, stechan sa agus fuirin mu sin leistig den góile tá maintir an chláir chuirichan tosa géir. Reached in Wilson son and McCormick as a token Chuma on Uller and Sonige on Baltas Transbrook Aimshe all the Lordship to get to Timberlake. Budgestach Gatoste, Shugri Reelan, Budge Fevruige, Aga Shin Score, Dun Scott Elle. Took a chishin, Finn Gusson Torta, better tackly Honaclash, Shaw Chance, and Cork Command, Cornavana Sacha, Budge go hauling. Trust the Hofadle McCarthy agus to be Nartenson again on Catholic now the Sheffield Butler. Top Peter Fach the Carcalor again. Pesha Fach again Verkat Connor Whelan agus Tons Brookheimshire both of Ardella. Well, Tasha and Toot Fair Feint agus Cadali and Shem. Well, Birksha Fadanu Garrett Ta Nahaja on Clare Butcher. And so again Glorach Brendan Cummins Bader is sauce the veg. Mark of Tiberdáin and Gaffa, Creedírach Tríd, Gadín Glehe, Canish. Sa talach fór has bán imróí óga Ivali a chuig gomóra bhaimar an gréibh Ionóir go ráidir chomás i cepa go bheith. Chaimí hála Trislan súil ar bouta ceathrú Canish amána fé fé lein ó níos.com. Siar haini fálaí agus bhfuil fear breise go geall leis Machtín Taobhsa Colin Spain a ríist for sé Coolín níos túiscon Céad Coolín tá tarna ceann in isige Ceir Coolín ag fálaí agus ganach gá nómad agus 10 second caite Mad leistig ag scríní sin alíonanta Scilden chéad scá seach sa ád chuntúirte go stig Smachtahan son ag lís agus deisian ar cool agus tá sé neadathe sa líontán Cormac Byrne a gitara agus scóra heasta go dóite ó lís ní bhaid tú am níos fearráil chun cool a gaimsú Fad na talúnach an count so well an tá leotha ibre isteach an son agus sellaf ag Cormac Byrne for sé cool sa chéad leat tá sé fósa dul Byrne tá tarna cool ag Cormac Byrne Urchar isteach sa líontán Gá cool in ish ag fear Vanister Lísha Ceann sa smacht go háling ag Screeny agus Burton acha leis is cuma sin Adam Screeny ga halíonn tar ríist aige fur leis an pass Seach go fada le Dan Burke ag Eristeach deisian so ag fálaí cad é mar críic ag Dan Burke gan é chuirsteach na láha níor gá Scill galore an son ag Burke
An adó Gerig Shaitan son ag an réitor scór all úntach ar fad ag ífálaí tá cluiche búte go héasca cá. I gréibh mána fé fethe lein ó níls.com bhí count scríoban an á clíanú lech garman. Cúg a fearna bhecha glé le cheannis lein. Bhí carp bombernach a bar pernel don count seo. Is tíhile bult an tamse blocklí agus tan das léite go hálinn. Agus blocklí an an tí Jamie Conroy. Conroy á hort leis. Ní méid rowan is aige. Sit a cáilte fáte leis. Tan das smachta go hálinn ag Hogan. Hogan go hálinn ar fad. Sin scór an léige dí seo. Well smachta se go dasi chaise chumán. Chaise harnsas na ní. Agus seansna se blocklí. Conor Grocom aige. It's not down wheeling, and because I late wheeling Royce continue ag block clear. Because came talking in Lochuli. We're in the buntish the fight to get bullish a free, I guess bullish a glan to the hard sass on it. And goes on score for the Lochuli. Kennedy Ashton go hall and Kennedy Lerga starts to get Stachel over Jamie Conroy. For Conroy Conwan and move. Tom get to free and Tom should see on the Hummon with Conroy and Cranish Gonshin. Tashi Shin, Tosh to get that to get Team stick on the postie. But in Jeshin Fada, not to Immer Semeshik, Lokama Kutik Kamas there, Jim Doling, Nishta Shantiget, score Hogel, took a pass, August pass Crean and Hogan with two Kelly Hogan, Rinyan Shakamai, Shinachasa, and score Rish O'Dooling's in there. When the Hosach Lorad, Tanan Passer on Fadish and Lochuli. We'll into the Gama, don't we big test and Tamshach passion. And Yoshi Crean, a Hyben Chimach, a Gaznish to the Purcell, Holchin Keen, Keys Ger Kunalesh, Fateg Whelan with a long Whelan, Dor Cooley Napshu, Tosha Harad Sasson, paid a Fateg on Whelan. She go to Polly Doyle, and Janani Fukasosa Kader, Oberwadenta, Jamie Conroy, and the Fateg Kenny, Brendan Acosta, on the money and fashion. Slash came to Aston Gaffney. Gaffney falls game of Lesh. Will in Kyonchin will see Queen City California tall. Agus Schnei Kader was so delayed to California. On Whelan. Planchach and Keen Leo Das. Rowley Takimakalo on the Parkinish. Jennifer Das and Tom Paddy Doyle. Dimna Jory Stig look garments in Lontosach. Cardoy Hun Keen. Hun Keen burn. Bashishin gloats him our score. August Toshion. August took couple score. Gloats California Glock Garmon. Doyle. Clear. She's fair for Lohan. Keys in the Gama. Orion go hard and Ish Tashanta Kenny. See, Fuinte Hunter the Fornia Ish. Kenny go hard. August Kenny Hard Sasnon. Simta go hard in Akum Tamshin. August Shene, block clear. Agruta Kufira. August Saharolish and Tuspon Sadorla. Gurusha Tilsakub. Keda Hulin. Or first Keda Hulin Keen. You really let Carmen and Varnish and Laidu. Sílam an difriúd bhí ann idir muthain agus go chum ná an obair crutha a rinne gachim ar an borc hí na lads ar aus ar fad a hús go deir agus ní raibh pointí dul thar an trasna ach ag deir an lei ó bríomar go cru agus formar an léire ag deir an lei agus buchas le déag bhar an bua fáid tugan. Tá gach ban seoir na tíre grá bhfuil si ag glóra an obair sin ach ní léon doubt faoi gribh an crí hashbont and shin and you hashbont she'd fear obercrew mar do go hore so dara lat and shin so det no me there knock gasamer mock and shin listen on fear over and shin. A grave man of the North Moon van een klaar uitmach het leek kennis de moon de boer harkig. Mi half te slaan aan man traatrochte. Smacht de guitar. Shanson Sonic and Claren Canson stop Saval Mark and turn Eric Creek no stocks the Leon Ton Be she stop le Kedor cool bar Harky ag Egan Dara Lee Murphy le cool don Clar Spórt and Ishkas Bertig Vern O'Toole Tarrig Kevin Beechner face score for she cooling mal Nice Luhan Counson Nice Fearr Ish Gadain Smacht the Galling and Son Jack Hagerty cooling Massicate last Spórt Ishtigan Son agus Deshag Adam Lee and Cancer stopping and cool bar Saval in kids going Matthew Crotty for Hunter took Lee Murphy cool Mah against Hedla Tree cool Cliderna Gwyn Hibrador and Desher cooling and Ish and Cancer Hallianta Haran Chaston cooling and Clehanton and Lee Murphy they can Glor Rish but will Osculty and so Desher and Glor Air cool and Cancer and Mehesh Doc August talk cool Kinuna Kella
aimsethe ag an glár ag stad cinneach sa cléthe agus an adó Ghearrig sétan sa is Super Value Park i cuimh an gnódénta ag an glár. Fós the tots, Shannon Naid na miot the Ben na manas, filling an taction na court na mora Larod lava. Panigi Ling. Ben na man chuig ruddy nulcus dar na galvel line na shrahan or a dulling eater each lu came a grang a dole. And I wrote the tapcho a hen extus the herd and the battles crave TG Cahir Labua, nor hugged her eiger a gorson a guichonach muyo. If we me holidge down a gilt homet and count shop. We all talked about 1-0. There are no current in the blina shakata. Jurgen crave a heartload and turn a blina tequila. Oh, Cadem Merculi in action aid Cafferkey. Two smans on a reach like muyo. Ongalaf Kadi Louise Ward Tashri Bogagama Contourtinish Goni the Vio Chaston on a reach Leanne Cohen Deshigan Lawn Tossi and Counson egg Thurlingt egg Tashtalagas Haran Chaston Score and Clay Gadisha egg Lawn Tossi in a Galva Leanne Cohen egg Creek Nu a Coyamert Din Hatesko egg Natossa Rivishin Agus egg Eric Bressus Irian Son to Nicola Mali Ak Shelef Bucha egg Emerinish to score one Kadisha can pass Makti Roisin Leonard ga Hallian to Haran Chaston Art Coolin and Son ag an Ngalav Tave na Parka agus Shelf Galorgan do Have. If you're cool anich in Una Fadin or is Stoke in Cletall Congress Marsha. Fake an RD Fain. Third Fain Coolin. Oh, Shin score and Cleha. Glyn Foster the law pass Clishta Ibristach and Son Gadi Olivia Dively Illinger come on counts on Ibristach and Kate scores at Harnala Egan Ngalav Ard Creek and Son Olivia Dively Ishmuyo Trehana Reed oh Ton counts on good Arnash Ngalav Ni Lane Rudad Olive over Vio in St Harnala Shakung Alva Davran Ross Shore Satoria Ton Gansi Taringa Ni Davran Son Olivia Dively August counts on Mehestak Agus Haran Shasnon a Gadera well Kesh Begonin Fay Agus Dokukur Kashi Stak Deireadh Egantera Clog Tostan Harishan Kick a Makla Chacht O Ngalev Agus Favon Nomad and counts up Prabha Rigan so Shilvagoni Octob Birchin Tanson and Immertag Lanunterag Shokung Andrea Trill Deshanson Egangalev Trill Fosadol Chialishi Cool Bader Fain and counts up Stopping Cool Bar Agus Aaron Tarnir Nada Celine Stop a Kedor ag Laura Brennan ag Egaderavi and Tarna Shanson ag Andrea Trell tá cool Kinunuk in San Nome Dernican son I'm Shah Egangalev Fuig Muyoanor ag tá Crave Connachta Tugalohan so Choknona Egangalev Beagdin a Healin or ear if he Muyo attacked the shock mar Rawa Lauder na Nuther ag tá she'd Harva Sosta and Galev and Uchter Hina Hain take Egangalev Nodanai ag Muyo and Curran the Curran Ordis and Aaron Ish and Captain Davern. Keg will crave na Hearn boat again Mila Janine, Neil Ira Logadisha crave line of Ochant. And I wrote those Shelva Aller and Gurnham Liana, when Muckham Boeg Othlia, Den Enu or Degas a Kela. The Tomas McIntyre, a Bark and Croaky, the Flay Count line TG Cahir. Start mach hol mar Congress and Lena Jerry got quite fast and she gets Smith as she shot the other chair and I've got nine shares so let's so Gadisa here is Smith Quivo Connor is back there run seeing over here Ross and Sally Quivo Connor come nine share for shot screen she favored and so Shahan Chiu out he locked in the ball here and Jennifer Dunn and she got a stack and so big chance her hold it so again Jennifer Dunn macht the stack and fill it Dunn for Leshin Big year of the Lervard and so will Chiu can let tap the son of Hamal to sing it Congress and Lena and pull a ball to sing it Chiu out and son Emma Duggan in the Shigara Chini being clear in still clear out to Tron on a cash and score a halt and so here Hashin Mar pass and counts short to stack and Joe Henderson for the Sheen count she's so the score attack and score as far and go ahead Tron on a Gadisa will on Harrison Gasnall Go ahead to Bork Gadisa, big year up the Lervard and so again can they hit him and so Agus on the ball and yet to go out to Gabi Shields and near Hudson of Lana Agus and Badon Derek shaken so the Bork and Croaking does suffer his son
Go ahead, Canish Craig. Line. Deireadh le Martina McMahon ó Limnach, craobh na bliana seo rishint agus an lámh an uachtar a cé ar Molly Dag, a bhí grádathe sa phríomháid, in cluiche a bhí aon taobh go maith ag a deireadh. Chinntigh Ciara Mahan ó Cail Cuinnig a háid sa craobh le bua ar Cuileann Burke. Chuir McMahon tús má leis an Gaibland agus ceir fáin to luach aice sa le bhris Mahan an freastal agus íor chlár na scór. Deireadh le ban liminí an fearr hín amach go dtí 8 buinte, sa le tháinig Mahan Harnáis agus an bhearna síostí ceithre fuinte. Ach bhí taithí níos mú ag McMahon agus é sin le feiscin go soléir agus thug sí léithí an chéad cluiche go compórdeach 15 go na cethair. Thosig an bhirt an dara cluiche go maith ag dul puinte ar fuinte ag an tús. Agus í i buint lán úsáide as an bhreastal nuair bhí sé cé, Deireadh le McMahon an lámh in uachtar áil agus í héindigh a dó chun tosaigh, sa gur tháinig Mahan Harnáis ag dóigh go na sé. Ach bhí McMahon níos láidre ag an deireadh agus thug sí léithí an tarna cluiche a 15 agus an current tailtice le tá Spórt is má. I gréibh na bhar for Brian Carroll ón bhí, a bhuaig ar a chóimmarthóir club agus príomh immarthóir an cluiche Gary McConnell sa leacraibh, fearr luach i gcuine Michael Gregan. Tréis tús maul, corthaimid Gregan ag ceithre fuint an taobh. Bhí sé an uachtar an sin agus é gafa 7 chun tosaigh. Ach, cumáid sáir scill ó Brian Carroll é sa cluiche, agus an bhirt ar thóscóir ríist ag 7 buint an taobh. Fuair Gregan smachtar an Gaibland an son, agus doscail sé fearr 5 fuinte ar aird na mí. Ach bhí trid úntaach an Carroll agus iad corthaim a ríist ag 11 an taobh. Ach bhí go leor ag Michael Gregan ag an deireadh an cluiche thart leis an scór 15 go na dóigh. Tháinig Brian Carroll amach ag trid go mas an tarna cluiche, agus bhí gá dó an cluiche bhóchant chun fanachtach mórtas. Níor lig sé de Michael Gregan a bheith i gceannas, agus bhí fearr na mí go thomláin i gceannas. Búg sé ar deireadh a 15 i gcuine hain. Bhí cluicheáin Ellen son ag tastáil chun i de scarún Tony chéile, agus thosaigh Brian Carroll le fearr luach sa ceann sin. Bhí frostrachas ar Michael Gregan ar uairibh, ach deireadh leis an bhearna a dhún isteach go dtí 2 fuinte a 6 i gcuine cethair. Ach tháinig Carroll Harnáis sa cluiche ríist agus é gafa 10 cethair chun tosaigh. Agus an cumar scéil go raibh fearr na mí chun an cluiche a bhócant, tháinig Michael Gregan Harnáis 10 i gcuine 7. Ach cheas Brian Carroll an fód agus bhúg sé an cluiche 11 i gcuine 8 agus anna críoch don craobh sé. Beidh GAA2024 ceithre leis an lónse chuin leis de bófhaint is beár an na craobh chamáníocht agus peile seintir fé fetheags minúir. Go dtí sin, slán go fóil.